Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay ita alawas anapauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Dandani ka mutlag turposan, makaginawa mutla da tao, amang remedyo iti pagadal mo. Ikagumam ti agsapol iti trabaho, minton makaturpos ka tapno matulungan mo't dagiti addem. Wan tatang, nanang, tulungak ida apaman nga dan trabaho. Rombang laeng, adal laeng ti makatulong kada kayo, tapno saan nyo amapadasan ti rigat anapadasan mi iti amayo. Imulam dayta iti panunot mo. No adal, dayta tigapuna amapangkay jay syudad. Wan tatang, jak tumat baybay ang dagiti kakabsat ko. Siyak to timang tulong kadakwada, tapno agpapada kami ang makaturpos. Numalpas di adim, isuntumot timang tulong iti adyon na. Uentang, nang. Imbag ta nagbayad kan iti abang mo iti kwartom. Ni Rose, saan pa'y ang nagbayad? Nakitak mo't anawadwad ti kwartana, nana. Saan ka di pa yan nagbayad? Saan pa'y nga rod? Amangan no nagastos namanan, kat maitantan manan ti panagbayad na. Amangan no itid ng tumatlaeng, nana. Itid nanto, into no mayabulan. Kanayon lakas ta. Tiam mo kat inikkandag iti dadakkel na, iti pagbayad na iti abang na, nana. Apay ngay nga rod, adi na itid. Ibagam tuman kan kwa na tagbayadan, awan ngamin dita kwarto na. Taibagak to inton sumangpet, nana. Imbili ni Nana Dorotea, ti abang mo kano. Ni, apay, manuti intang dan na kan ka, tas sikapay ti umay mangibaga? Awan intang dan na kanyak, imbilin na laang. Indanon ko laang matibilin na. Inaktog bayad no kayat ko. Sana si kakit din ti umay mangibagbaga, tas saan asika ti akin balay iti pag-abanga. Pasensya na, imbaundak laang. Sige, mapanakon. Imbagada lang kan ka, imay kamutan, naglaing kan, nagtulnog kamutan, nga awan mo't nga rod tangdan mo. Madlaw ko, kat saan ka naragsak? Numapan ni Monica ije kondominium mo, bro. Jakman amo, bro. Demanding kan silosa ngamin. Ti kano pa nagselos, kat tanda ti panagayat, bro. Ngem no sobramat a silosa. Saan anaing kalintigan nga aramid? Sa bagay, makauma no nalabos nga agpaiso. No saan kami kung mga engage? Ibagak asaanin nga ije kondo. Ha? Grabe ka mat, bro. Saan kayo pa yung agasawa? Ang nauma kan iti fiancay? Makauma ti galad kan aramid na. Nalaing pa amang parnoy iti apa. Basit labanag, agpasugnod. Narigat nga rod no kasta. Yari ko man iti may sa aklase ti makan, analaka a makasuya. Ha? Ay, unay daytan a makasuya? Sweetheart, agpa-deliver ta dito iti makan. Saan ko nga amo ti agluto? Okay, sikan ti agorder. Nonya ti kayat mo, isumatin ti kayat ko. Maturugak dito kondominium mo. Nga mamangano sa pulen da kadagiti dadakkel mo. Nagpakadaak. Amuda, adito'y tinapanak. Okay, nga minton bigat, ada papanak. Ada meeting mi kadagiti kakadwak, iti may sa analatak a hotel. Inton bigat nga agawidak. Mano ka tingal daw mo ijay? Di da pa imbaga, no manungal daw mi ijay. Kasta ka di? Pudno ka di ang meeting, ti papanam? Tanya ko mati sa bali a papanak. Amangan mat, no adda sa bali date mo a babae. Adda ita ka manen. Kanayon ka lang agatap. Ay, ayatan ka nga unay, Dennis. Syaklaang timang tagikwakan ka. Adda nakita ka nang itulod kan ka dito'y gate ti pagadalan. Kaayan ayat mo?
Ha? Makadanon da ito'y kadatatang mo. Amok akaungat da ka, numaamuan da nga dagayam kaayan ayat mo. Pang-asim ko, mamat. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Ti amuda kat nasimpat ka nga anak. Saan? Tagaranggandyang kamot gayam. Awan ba't ti madingar aramidak? Uray tupay sika kat adamat kaayan ayat mo. Ngam amuda tatang adan kaayan ayat ko. Inyam amok pa'y kadakwada. Kan, adda mabalin ti kaayan ayat ko. Pang-asim, saan ko man adumanon kadakwada? Ada pagtulagan tanana, na yun naktitad ko abayad ti abang ko itaabulan, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Sapay naabakak iti madyong. Nakasaunat namin ti kayan ayat ni Cecil. No maikagumaam ka no ang makastrat iti kwarto ni Cecil, adda ka no dakkel agatad nga itad na kan ka. Day talagayam. Nalakalaang data. Ikantayo lang iti pagpaturog tinuman ni Cecil. Makaunag ti kayan ayat na ngawan parikot. Sige nana, tapno agpada kami iti kasasaad. Anya ti kayat mo asawan? Agdadagsanak nana, masapul nga agsikugmat ni Cecil. Tapno di da ibaga ijay lugar mi, anasingsingpat ni Cecil ngam siya. Basta day te jo pagpunak iti madyong. Areglado. Uminom ka iti Diyos, balasang ko. Adda tinimplak dita, Diyos. Kalkalpas mi kadaros nga iminom. Mawawak ngagpaiso, nana. Kagap-gapok ijay pagadalan. Ala, uminom ka lang basang. Aha. Adtoy. Agyaman ak, nana. Naibos nga minan ti kwartak. Adda binayadak ijay pagadalan. Ala, basang. Uminom ka lang. Agyaman ak, nana. Sige, mapana ko ni ti kwarto. Awan na nyaman na, basang. Nabanugak nga ta. Makaturturog ak matan. Agidak pa'y man. Agluto ak inton makaraingak. Itaman pa yung makaturturog ak anak gapoy dya pagadalan. Ininom na ka din, nana? Wen basang. Imunagan iti kwarto na. Ayan nga itimbagam amang tad iti kwarta pagpuunak nga agmadyong. Awaga kon, taadda iti asidag. Umay adagos dayjay, apaman amaamuan na nga addan iti kwartuna ni Cecil. Iya puram nga rod tamapanakon iti matyungan. Mabitla nga rod nana, taawaga kon. Tungpalan na nga tamat ti kunam nga itad na agatad. Diyo paunugan iti kwarto, no awan ti itad na akwarta, nana. Ay, wen kayam. No money, no honey. Apay kastoy ti marignak. Apay nagsakit. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak. Apay asaan anak katrangka ti kwarto. Adalakit di madihan na pasamak kanya. Mabalikan mo layak kita, Cecil. Ada ko may baga. Pasensyaan ngam nasakit ti bagik. Enton maminsan laangan. Mabalin? No di mo kayak di saan? Sige, nakarudan. Anya nga tati aramidan na iti ruwar ti silid ko iti kastoy nga oras. Diyos ko, anya da ito yan napasamak kanya. Rombang ko maanagawid ni Cecil ita. Apay nga taasan ang nagawid. Da siguro nakaladawan na Wano, awan ti pagluganan na. Isuasan ang nakaawid. Nalabit akasta. Nagrigat kat nga minan ti lugan dito ilugar tayo. Tangarod kahit. No awan agudong, awan ti agbiyahe.
Uray makadanon ni Jay Ilay, no awan mo't pagluganan na nga umay dito'y away. Sayang mo ti paggasolina no agbiyahe nga awan pasaheros na. Awan nga ti adu anagudong ita. Ay, orayan, aginggat madamdama. Amang ano ada nakataktakan ti lugan. Awan pa'y nga ta, may ti kaadalan na ani Rose. Inak man iji balay da, tahinak man agdamag. Kasano kita nga agawin? Limlim tagdag iti matak. Madlaw-launay ang nagsangsangit. Mabainak matamang damag iti landlady. No asino tinakaunag iti kwartok. Nagruna matasan ko ang maibaga ka ni Rose. Anya ita ti aramidag. Nakaawid kamot gaya man, Rose. Ayan ngay ni Cecil. Ay, nakitak mo ta na panda nagpasyar iti kaayan-ayat na, nana. Anya? Ada ka ayan-ayat ni Cecil? Wan, nana. Kanayon ati pasyar da. Ay, ti sinalbag a babae. Garang gantyang. Hay, saan laangan nga agpakpakita kanyak dayjay a babae? Anya ka di taramidan nyo, nana. Ipungot ko kan idumudom ka. Ay na, saan mo't nana? Balasang ni Cecil. Karbangan na mo't ti makiayan-ayat. Ay, saan na pa'y akan ito ang makiayan-ayata? Adda nagtutulagan mi asa nga pamilya, kat di nadadaulan dayta. Anya ka di dayta nagtutulagan nyo, nana? Para kada kami laang dayjay. Sige, tada pa'y papanak. Ay, anya dyan na aramit ko. Dakasamot tan ti mapasamak ko ni Cecil. Nalabos samot tan ti naramid ko kankwana. Apay akasla makakaungit ka si Mang Bayt. Garang ganjang dayjay apagad adaalan. Sa balimot gahayam ti ubraan na ija syudad. Anya? Anya ti ubraan na ako nam? Naibaga ni Rose. Iso asaan ang nagawid. Napanda ka no nag-date iti kaayad-ayat na. Aniya? Manipod ita. Santan nga ikan iti kwartana. Makita na nuan niya ita ti pagtungpalan ti sukir nga anak. Nuagkamkamalay laksidak nga anak dayta. Ay oras siyak, laksidak matan nga anak. Naamwanda na nang mga adakaayan-ayat mo. Saan ka kanong agpakpakita kadakwada? Indanon mo ka di? Adan samot nakakita kada kayo ang nagkuyog. Iso siguro tinangidanon. Sapay delikado no makapungtot da nanang kantatang. Agkabilda. Dayta tiimbili ni nanang mo. Saan ka kanong agpakpakita, taipungot kan idumudum na ka. Ikagumaklat ti agturbos. Tong palag tinagtulagan mi. Barang mapakawandak. At damot gayam nagtulagan nyo. Apay ngamin asinupring mo ida. Ay, no apay ngamin anagayatak anasapa. Dakas ka di ti agayat. Hay, ayat-aya. Naragsak analiday. Nasamit, ngam no maminsan, napait. Di ka pa'y matla nagbayad iti abang mo, si ka Cecil. Mabalin ka di nga intol umay abulan ti panagbayad ko, nana. Awan pa'y ngamin kwartak. Kaslasaan kamot ngamin anagawid at imawat iti kwartam kadag iti dadakkel mo. Ada ka no nakaidanon kadakwada, nga ada ka ayan-ayat ko. Iso linaksid da ko, nana. Di da ko nikan iti kwartak. Kasano nga rodan ti pagbayad mo dito'y boarding house ko? Alangan mo't alibre ti abang mo. Ay sana mabalin. Ikagumakti agsapol iti part-time job ko, nana. Kasano ti panagadal mo? Isa miraklat ti aghandal, nana. Ala, ikan ka lang iti may sabulan apawayway. No di ka pa'y makabayad, agtalaw kan. Ikagumakti agbirok iti trabaho, nana. Rumbang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Ikagumakti agbirok iti trabaho, nana. Rumbang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom.
Sayang ti binulan nga abang. Agbayad ak to, nana. Di da ko mapapanawan, tadandani ako nagturpos. Awan pagdagusak. Kapilitan na pagtalawon ka no saan ka makabayad. Saan ko nana? Mangrugiak ngagtrabaho iti fast food chain inton bigat. Sumardeng ka ka din nga agadal? Saan, nana? Agadalak iti aldaw. Agtrabaho ak aging gana alas 10 iti rabii kalpasan ti klasek. Imbag man, ta ba alam dayta? Masapo lamang katurpusak, nana. Madamag kuman, basang. Agdadagsan ka kadi. Sapay ko tagpulo ti akin aramid iti daytoy, nana. Jak amo, no asino tinagaramid. Marurudak atal agakan ni Cecil. Dinadaol na ti masakbayan tayo amin. Gapo iti kinagarang ganjang na. Makabil ko no makita ka. Di na mo ti dumngag iti pamagbaga. Sigurado asaan ang makaturpos. Tawanan kwarta pagbayad na iti amin na masapsapol na. Ha? Agawid to nga may agpakpakasing saan ko akasyan. Makaraman to pa yan. Magpakita kanyak dito'y balay. Anyan ang nagsakit ti pan nakapaay kun. Kunakno addan makatulong kada tayo. Saan mo? Tajay bukod na apagragsakan ti inununada. Garang ganjang nga talaga. Hala, saan mo na panunutin da dya babae? Ingkulbo na ta, naganak na. Ang muna ano kasan o tirigat takon kwa na tapnulaang makaadal. Ngam pinaay na ta. Sigurado nga agrigatain. Tawanin ti pangalaan na iti gastusin na. Simurot siguro na iti kaayan-ayat na. Apay ngayon mo unak pa diti kondo. Ngamsi ka. Napanam ka di. Adamiting mi kadag iti kakadwak iti opisina. Apay adi mo imbaga. Tapno jak ko man nagururay dito ruwar ti kondominium mo. Diyak amo nga umay ka. Samaysa. Saan ka di nga datulbak nga igam mo? Kwa, iti nga min may sa abag, ti ayan na. Basol ko ka di? No umay ka dito'y kondo, rumbang nga dalat tatulbak mo. Tadi mo amo no maladaw ako no saan. Lukatam nga ruden tanaban nugak nakatakdar dito'y ruwar. Dakalan ti tiyan mo. Amo ka di dagiti dadakal mo, ngagdadagsan ka. Saan pa'y, nana? Nukas day nga agawid dak. Jay lawlaw abado ti usarat. Kan kanayon naka jacket. Tapno di damadlaw. Ngam saan ngagnanayon ang mailimod mo ti amin. No siyak ti sika. Sumurot akon iti akin puto. Dayta ita ti parikot ko, nana. Adagayam asawa ti nakailaw anak. Naamuan ka di ti asawa na. Nakita na kami ngagpaspasyar di parke. Binalaagan na kami, nga idarum na kami kanuno agkuyog kami pay. Adda kanu tulagan na amang sipot kada kami. Daytan ti dakes ita. Agbalin abastardo ti anak mo to. Ayan ka din ni Cecil, nana. Adda kanu part-time job na. Inga na alas 10 no rabi. Anya? Agtrabaho aginggat alas 10? Kat ada klase na iti alas 8 iti bigat? Hay, jak maanusan no siyak. Madlaw ko adumakdakkel mo at ti tiyan na. Nakaumay kamot dito'y boarding house, kaka. Umay ko kumaipungot ti awanan bain a babae. Simurot ka di iti kayan-ayat na. Tsaka mo, nga maladaw asumang sangpad. Pasaray pasado alas 10, kaka. Garang ganjang talaga. Makabaybayad ka di matlaang iti abang na. Wunmot, kaka. Ni Rose ti saan ang makabaybayad. Madlaw pa yan ti tiyan na. Anya ti kayat mo asawon iti madlaw ti tiyan na. Diyo ka di mo ngagdadagsan dagiti dua, kaka. Anya, agdadagsan ko nama. Kadwada ka di dita kwarto da, tinakasikog ka da kwada. No tinakasikog kin ni Rose, adda asawa na. Binalaagan pa iti asawa ti lalaki, nga idarom na ida nog tultuloy ti relasyon da.
Kat ni Cecil, asino ti ama ti sikog na? Saan ko nga ammo, kaka? No nadanon ko kuma ni Cecil ije kasera na, indumodom ko kuma. Anya? Napan ka iti kasera na? Anya nga iti naramid mo ijay? Mapan ko kuma nga rod idumodom. Ngam ko nate pagkaskasiraan na, asala ka no sumangsangpot. Iti pasado alas 10 iti rabi eh. Ha, masikog ti garanggandyang. Ay na, mangibabay na babae. Di nala matultulad ni Rose. Uray mo't day jay aros. May samot agaranggan diyang. Masikog kanumat. Ah. Adda asawa ka no tinakailawanan na. Ay, agpadada. Agadal tinapananday jay syudad. Ngam sabali tinararamid da. Ha. Ay, nasakit unay tinakam ko iti da ito'y anapasamak. Napaay tinamnamak. Imbagman, tamaan usam ti agtrabaho iti rabii, kan agadal iti aldaw. Anusak tapno makaturpusak. Kasla, di ka matsumsumrekan. Agturpustan. Bagsak dagiti grado. Sa anak siguro ang makaturpos itatawan. Sayang saan ka makaturpos. Sumagmamanulaan na bulan. Saan tamatlaang ang makamartya, tadakkel ti tiyanta. Sana bale, tadamit toga. Saan matadakkel unay ti tiyan ko? Mabalin na may lingad pa eh. Sinalbag day dyan nga ama ti si Kuko. Awan serbina. Para kanyak. Ni Apo Diyos ti makaam mo, no asino tinangidadanas kanyak. No asino man ti akin nagam, makaam mo ni Apo Diyos kadakwada. San amat maturok ti Apo? Ha? Tulungan nakman ang mangirwar kadagiti gamit ko iti lugan ko. Anya ka di dagita insangpet mo? Dagiti daduma agargaret ko. O may nagtulungan ang mangirwar. Gargaret mo, kunam? Apay akas lamas daaw ka. Agyanak payla dito'y kondominium mo. Nga madapay papanak. Agmay-may saka dito'y. Papanam? Sa dino ka di manen ti papanam? Ada seminar mi kadagiti kakadwak. Medyo mabayag kami jay. Seminar? Wano agpampambar ka lang. Madlaw ko ngamin, alumamlamiis kan kanyak. Ay, sanak nagpampambar. Uray damagam ka ni Jay. Adda talaga seminar mi. Sa dino ti pakaangayan dayta a seminar? Ijay Visayas. Adda ngamin branch ti kumpanya ijay. Apay akas la aburido ka manen, bro. Maipapan ka di iti umada ni a seminar. Imay ngamin ni Monica ijay kondo. Nga daawit na agargaret na, bro. Ha? Imbes ang maragsakan ka. Tairik ti umasidagkan ka. Ang saan mat? Maasar ka kitdi. Jakman mo, bro. Sa anak anaragsak, no umay ni Monica ijay kondo. Kayat na asawan, awan ti panagayat mo kankwana. Kasano nga tanga ibagak dayta kankwana? Masapul nga ipakaawat mo kankwana dayta. Tapno saan amang namnama. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, Manong Jay. Da ka di napatag nga ibagam, Monica. Pudno ka di nga adda seminar ni Dennis? Awan ka di pa nagtalak mo ka ni Dennis. Sa dino ka di ti pakaangayan ti seminar? Ti amok kat ijay Visayas. Adang amin branch ti kumpanya jay. Adda ka di babae akadwada ijay? Sigurado akas ta. Saan amaliklikan nga adu ti desente a babae ijay. Di adal. Dayta ka ti pagmadyan na, no kanayon ti seminar da? Saan amaliklikan ti kasta? Tapas at ti trabaho na akas manager. Anya ka di ti plano mi tatadandanikan aganak. Agawid ka kadi dya lugar tayo. Makapungtot ni tatang kanyak. Kunak namin naawan asawa ti nakasikog kanyak. Agpada ta disgrasyada dito'y syudad. Tila ang nagdumaan ta.
Saan ko nga ammo no asino ti ama ti anak ko? Saan nga tati matlakayan ayat mo? Nabayagan na tsak nakit-kita. Saan ko mata na makontak? Sinalbag dagiti alalaki. Ita, dakkelan ti tiyantang at padpada. Saan ko nagayatan tinapasamak kanyak? Makaamon ni Apo Diyos kanyak. Kasano na aganak ka? Saan ka na makatrabaho? Tamasapol nga daagawir iti anak mo. Italag ko ti amin ka ni Apo Diyos. Kinaguranak dagiti dadakkel ko. Nga awan matimadi nga araamid ko. Masapol nga umalis kan iti pagyanan, no di ka pa'y makabayad iti abang mo si Karos. Papanakon ngay nana. Kabutan ko ni tatang ko. Ay, saan ko naparikot na ita? Basta pumanaw kan, tadi ka mat nagbaybayad iti abang mo. Agbayad akto nana. Kano ka pa'y makabayad kat awan matrabaho? Kasano, no aganak ka? Agawid ka lang ni Jabalayo. Sigurado akabilan dak. Ngamawan mo ti sa bala pagkamangag. Nasaan nga Jabalay mi? Kapilitan nga ganos ka. Ano sam ti dosam? Jakmat kayat nga agyan kalatan ditoy, takasapulak mat ti kwarta. Si kamot ay tamasabat ko. Agkikiat kamot amagmagna. Imbag no di nakakabilan ni tatang mo. Awan ngamin ti papanak nana. Dumawat aklangan iti pamakawanda. Tawan mat sabali apagkamangak. Dayta ka tinaalalayo. Ngam no umay dito ni Cecil. Pulos ajak padapawan iji balay. Tapno awan ti pagtuladan dagiti addina. Sapay upat apasig a babae gayam ti kakabsat pay ni Cecil. Ay, jak kayat nga agawid ni Cecil. Ang mga nutuladan dagiti addina. Ha? Mangibabain nga anak. Sige nana, ano sa kuno niya ti aramidan ni tatang kanyak? Inak dumawat iti pamakawan. Graduation nyo. Ngam apay adi ka pa'y nagsukat. Napanan di ka aruba akagidan mo nga agturpos. Nasakit ti tiyan ko, nana. Tulungan da ko, ma. Kaduan da ka mapanidyo ospital. Sapay mapanak ko mamakimatyong. Tangdanan kayo, nana. At abasit nga ornong ko. Ay, itay kumapay nga imbagam. Malain tangarudan. Adto'y tibag nga ayan dagiti gamit ko, nana. Mintangarudan. Kaduan ka mapanidya ospital. Nagsakit kayam ti aganak. Sino nga tatiawanan ba? In nga mati anak ko. Ha? Ay, tamagamakin ni Rose. Anyay tayon tinaibaga. Tila masasaukon. Panawan ka pa'y dito ospital. Adamat nurse kan doktor ang mga sikasukan ka. Agawid ka, nana. San pa'y kumaha? Agsubli akto. Alan, tay tangdan ko tainak pa'y makimadyong. Mabit lang, nana. Kautak dito'y bulsa ka. Adday tanti umay a nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Tulungan na, Diyos ko. Sapay ko matawan dakas ama pasamag kada kami nga agila. Aday tati umay a nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Diyos ko, tulungan nak. Sapay ko matawan dakas ama pasamag kada kami nga agila. Malahin na konta saan kamot lang nga matulungan. Dagiti doktor ka nurse mati makatulong kan ka. Sige. Pinanawan naklatan. Nagkasang tikastoy. Aga nakakagmay-maysa. Anay ko, nagsakitin. Nay, apay nga alusiisen ka. Anyat mapaspasamak ka? Ay, jak man amo. Kaslada pa kadanagak. Ngam jak maawatan. Agar aramid ka mat iti pagbutbut ngam. Pagayatak nga ron ti kastoy, amarikrik na.
Nadamag mo ka day ang masakit ni Rose? Kanti maladaga nga anak na? Ha? Ay uwan. Napanimot utang ti inana. Iti pagpa-ospital na. Sinalbakit day. Napanagadal ngam nagpasikaw. Ita, isumanan ti iut-utangan da iti pagpa-ospital na. Ni nga tamot, Cecil. Naganak nga tamot. Anya ti amok di tangay. Makamo na ti biyag na. No saan ko maagarang ganjang, nagturpos ko maitan. Ay hapay mo't analagip ko ti sinalbag a babae. Mas dawak man ken ka. Tila mapampanunot mo. Nakaanak kan? Lalaki wano babae ti anak mo? Lalaki, Nana. Oh, kasano ka itan? Ipaampon mo ka di ti anak mo. Awan mo't asawam. Diyak kayat ngay paampon, Nana. Padakkilag ti anak ko. Kasano ka makatrabaho? Awan mo't agaw-awer. Di nakbaybay ang ti Apo. Tawan mat basol ko, Nana. Mga nagpada kayo mat kiniros asaanan ang makabayad iti apang na. Anong sandak pa iti sumagmamano a bulan, Nana. Agasam nga ita sumagmamano a bulan. Awanan ati pakimadyong ko. Si kakadiday ta, Rose. Nay, nagkutong kamatan. Diyak man amo, Nana. Kanayon kami magnagsakit iti anak ko. Gapo nga ta, takanayon da kapagungtan da tatang mo. Nalabit, Nana. Mapanak ko mga rudi di syudad ngagsapol iti trabaho. Ngamawan man agawin iti anak ko. Day takat nga maid. Ay, awan ko maday ta aparikot mo no nagturpos ka. Kumusta nga tamot tan ni Cecil? Ay, saan mo man nga ipalagip day jay a tao? Awan basol ni Cecil, Nana. Nagtrabaho iti rabii kan nagadal iti aldaw. Amang ano nagturpos pa ikit din. Anya? Nagturpos? Kunam? Imbaga na idi nga ikagumaan na ti agturpos, Nana. Naulimag ka man ita. Saan kami tasigo na kasta? Nasabat ko ni Rose ijetsendaan. Nagkutungan day jay a babae. Apay, maasyan ka itipada ti anak mo agarang ganjang. Naibaga na kanyak anak katurpos ka no ni Cecil. Kasano ko makaturpaws kat masikog idi ako nayaw. Nangala na nga iti kwarta nga inusar na. Kuna ni Rose ang nagtrabaho iti rabe ay. Kat nagadal iti aldaw. Mamati ka. Mabalin ayamat ti kasta. Apay, isa na maturaw. Ay, kasta nga ta. Saan nga tangag sasao ni Rose iti pudnaw? Rinabak na kala siguro dahi dya agarang ganjang. Nang rabak nga tanga agpaiso ni Rose. Kaano ka diti kalay sata? Agsagana ta kuman. Masapul nga ing grande ti kasarta. Saan pa nga itay? Ado pa dagiti asikaswat may papaniti trabaho. Apay ka di akanayon mo nga itantan ti kalay sata. Saanak pa anak kasagana. Ado pa dagiti proyekto ajak nalpas. Anya dagita proyekto? Importante ka di dayta ngem ti panagkalay sata? Dakkel agata ti mapukaw. No saan ko nga asikaswan dagitoy. Sayang met. Kaano di pa ng plano ta iti kalay sata? Ngem saan anatultuloy? Dumteng to day ta akalaysa. Ngem saan pa nga ita? Masigurana kun. Amangan no makakita ka iti sa bali. Iso ka di akanayon ka dito'y kondominium ko? Imbag na nagranata dito'y dalan, Rose. Apay ka din, Nana. Ada ka di importante nga ibagayo. Pudno ka diti imbagam ang nagturpos ni Cecil? Idi pimanawak iji kasera mi. Danda ni agturpos idin, Nana. Siyak, si Mardengak, tawan kwartak. Saan ka di amabay na nagtuloy kat masikog? Saan mat, Nana? Kunana atong palan na kanuti nagtulagan nyo. Pudno ka diti ibagbagam? Padasan nyo ka diti mapanagdamag iji kasera na, Nana. Adda nga tapay ichay. Nalabit nga dapay ijay. Tama siguradok ang naganakan. Dakkel pa'y siguro itan ti anak na, Nana.
Kuna ni Rose nga ang mga nutalo wano upat abulan ti anak ni Cecil. Katanya ko ma. Ada siguro ni Tisidong tinangisukatan na kadatayo a pamilyana. Jak gayam na damag ka ni Rose. No asino tinangisukatan na kadatayaw. Sana nga interesado ang mga mo no asinaw. Ay, no na duma. Kaya't ka makita ti ubeng. Ngam no mapanunod ko ti panang paay na kadata. Ay basurunak. Apay nga minapampanunutim day ngawanan utangan na imbaga nakam. Ay, malagip ko laang matnukas day nga agsabat kami kan ni Rose. Saklot na ngamin ti anak na. Agpada da ka na wanag kutaw. Kanayon da ka no nga agsakit nga agina. Addaas ma ni Rose. Naalisan na mo't ati anak na. Kastagayam. Namin ak ngay may nagsingir iti abang mo. Ngam kanayon laangan ngay bagam nga awan. Pumanaw kayon iti anak mo dito balay ko. Pang-asim na. Awan pagkamaangan mi nga gina. Diyak pa'y ngamin makatrabaho. Awan pa manawak iti anak ko. Saan ko naparikot na ita? Saan napagtaraknan iti bastarda? Wano ulila to'y balay ko? Kasano kami iti anak ko, nana? Agawid ka iti balayo. Gaputa saan ka nakabaybayad iti manuabulan. Ibatim dagiti alikamam. Umay munto alaan no agbayad ka. Pangasim ka di, nana. Nabayagan alinaksid da kaya balay mi. Di mo orayan ang mga yabak iti mangulod kada kayo nga gina. Mano na bulan na pinalabas ko di ka nagbayad? Ala, panaw! Agrigrigatak dito'y balay mi. Gapo iti sakit mi nga agin ha. Malagip ko ti panang pardaya mi ka ni Cecil. Saan nga ta madusdusa Gapo iti dayjay nga inaramid mi. Kumustamat nga ta ni Cecil? Kasano nga tati dadawat ko iti pamakawan kan kuan ha. Diyak mo tan makapan ijay syudad. Tawan pagpletek amapan ijay. Adda ka di taunag tilugan mo? Papanam ka di. Kat awan ti opisina ita. Apay ngay may ka. Mapana kon iti may samanan a seminar mi. Kat kasano nga kita? Imayak pa'y matngarod dito kondominium mo. Agsubliak to inton umay alawas. May sa alawas nga awanak. Apay adi mo man lang nyawag. Imbagak idi na panalawas saan ka di. O sige, tamala daw akon. Mangrugi pa'y mat nga agarbis. Pagandaran mat ng tilugan mo, taagawid ka pa'y. Buisit? Kanayon latan day ta seminar? Makapasuron! Oh, traffic manen. Ti babaya nakatakder iti sirok ti dakkalakayo. Ada saklot na maubing. Agtudon, ket awan pa'y payong da. Adda pa'y dakkalabag na. Kaslag sang sangit ti babae. Payman. Mrs. Agtudon, umunig kayo itilugan ko, taitulod kayo. Alan, umunig kayo, taitulod kayo. Awan pa panan, miss. Pinagtalaw na kami ti landlady. Alan, umunig kayo nga ro din itilugan ko. Darasam ko ma, taadasam sambutek. Mabasam ta anak mo. Agtudon nga agpaiso. Sige. Itulod kayo pa iji kondominium ko. Ngam ibati kayo ijay. Tadapay papanak. Kondo, kunam sir. Wan, pasensya ka nga magdadarasak. Mabitlan. Ibwiltak na ito'y lugan. Sige misis, rumwar kayo dito'y lugan. Umunag tayo pa'y. Ngam panawan kayo adagos, tadapay papanak. Yawat mo kanyak tabag mo. Uwan, sir. Kartingam kumay. Adasong sambutek. Uwan, sir.
Pimanawan ti gwapo na singpat. Anya nga tinagan na. Agyaman ak Diyos ko. Tadi na kami binaybayan nga agin. Titulbag ngayon ti lalaki. Padasag along katanti ko na abakdor nga agturong iti kusina. Naluktat nga agpaiso. Umunag kami iti anak ko. Wow! Nagpintasan na kusina. Adarwangan ni Jay. Inakpadasan na tulbekan. Wow! Nagpinta sa kwarto. Naglawa. Ipaidak ti anak ko nakaturog. Inakitaan, noan niya ti mabalin ko nga iluto iti kusina. Mabisina kon. Ninana ko rason ti masabat ko. Ibagaksan ti may papan ka ni Cecil. Kasano no idarom na kami ka ni Nana Dorothea. Ay, saan ko nga ibagbagada kami ti akin na kami iti napasamak ni Cecil. Nay, apay akas la bombom sag ka, basa. Ay, kuha nga min Nana. Ti panagsikog ni Cecil, kat di na nagayatan. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Aksidente ti panagsikog na, Nana. Mabalin ayamot nga aksidente ti panagsikog ti may sa babae. Ada simrak iti kwarto na, Nana. Kat di na amuno asino. Inuli da? Nana. Kat gaputa imbagayo asaktan nyo. No agawid iti balayo. Indanon ko kankwana. Iso ang nagbutang anagawid. Hello, bro. Nakaawag ka, met. Mabayag ka di pa iti seminar mo. Sano na yung mabayag? Ngam kayat konti agawid di Luzon, bro. Mailiw ka din kan ni Monica, bro. Saan, bro? Saan mo kumadakdakamatin kan kuana na ito ya? Huh? Umadanin ti panagawid ko dita. Apay adi mo kayat amaamuan na. Saan mo ka di akailiw ti fiancé? Basta saan mo nga ipakpaka mo kan kuana, bro. Okay, you're the boss, bro. Naulimag ka manayin. Nasao ni Rose. Asaan kano ang nagayatan ni Cecil ti panagsikog na. Adda kano nangulikon kwa na iti kwarto na. Anya? Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid kat inlawlawag na ti amin? Indanon ngamin kano ni Rose tay imbagak. Akabilan ta no agawid. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.